Musarrat Ahmad Zeeb følger nyhederne i håb om godt nyt, i håb om, at krigen snart slutter. I'm thinking, will I be able to go back home? Will my home be there? Hun havde aldrig troet, at hun en dag ville blive flygtning i sit eget land. Nu er hun tvunget til at bo hos slægtninge her i Peshawar. Men hver dag forlader hun hjemmet for at tage ud og hjælpe de andre flygtninge. Somebody's giving me food for a family. Musarrat Ahmad Zeeb er ikke hvem som helst. Hun blev enke som 25-årig og kommer fra den royale familie, der indtil 1969 herskede i Swat. Hun indsamler donationer fra alle, der vil hjælpe, og giver videre til flygtningene. Now I'll be taking them to a family that is a family of 35. Men først tager hun forbi hospitalet her. Det var under opbygning. Nu bliver det brugt til at huse de internt fordrevne flygtninge. Our top priority is fans, clean water, toilets, sanitation. And yes, food. But this is the first top priority, sanitation. Værelset ved siden af. En familie med en såret dreng. Han var heldig at overleve ildkampen. Men der er akut brug for mad og rent vand. Musarrat Ahmad Zeeb ringer til en politiker. हमें बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है खाने की पीने की अशिया की प्लीज़. I feel helpless. What's going to happen to us? Men hvor kommer denne styrke fra? Viljen til at hjælpe. By helping yourself, the others, you're helping yourself. And it's these children that's our future. Turen går videre til familien, der skal have maden. De kender alle hinanden fra Swat. De beundrer Musarrat Ahmad Zeeb. De kalder hende moder af Swat. A nation for which my father-in-law and my whole family have done so much. Now you ask me what's my motive? Og frygten for Taliban hersker også her. You'll do your reporting, you'll go to Islamabad, you'll go back to your country. I want to live and I want to go back home to Swat.